tak ko borok sin je language ni tui je tak je politics on jiwan je soli tong mani abri legal answer ka tam rok tong nang tam wanso roman script no je borok exclude khai tong mana kaisa reason ro je roman script nang na khangkam je to foreign script khangka nang 8 schedule include khajaglani ni kok thai tabuk recently cm tam sai tong ke botabu sawaja ko norok bengali script tana de nor devanagari phan tana de but norong ni script phan sanam de but bo obo realize khaya je chung tabuk chini ni jini script phan sanam na ni hangkang ke abo busuk chung no setback chung face khai no abo bai je ekdam pura like 100 years setback face khaya na because na script kata sanam de abo bai borok no joto nini intellectuals tonai joto students tonai borok no abo bai familiar khlai di inke abo eventually abo chin kokthai te okulugo se khainai tabo je jago chung chin kokthai pina ni jora nang te beginning ni simi start khainai haida je jago chin oro appropriate kaisa script chin kokthai by align khainai kaisa appropriate script tongoi se tongo nga chung no tang abno adopt khairia ba ka tabo sauje 8 schedule so 8 schedule no to chini constitution no chung provisions no nai thangang ke 8 schedule to kono particularly kun sija kare je 8 schedule lo omte hamte criteria follow khai kyang kana kono kokthai hab nai hene amde mungsapan sija kare chinoro article 344 clause 1 ajago hindi language no promote khainen bage sija je hindi language no promote khainen bage constitution namani 5 years ni yagolo kaisa committee khaijanai a committee khorsa chairman tongnai te chairman logi alka language ni boro rokbo representative rokbo tongnai a alka language hanke je language ro 8 schedule habja okay bas aro shimina sija je language 8 schedule habja taw bol language 8 schedule habja abo question phayo a habnan criteria kare jeta ni basis so kaine committee khlaija ka kaisang ka pahua committee ta kaisang ka sitakan mahapatra committee hine so a committee o clearly abo sija je kaisa kokthai abo geographically politically influencing plus abo balance sensitive issue so abon bagai amte kono criteria objective kare kono kokthai no 8 schedule danan bagai nge cm ni je statement amo baseless the vague statement klayo